Cure, cure, cure. Domaće životinje. Šta jedu i gde žive? Zdravo, mali drugari! Hajde da pričamo o jednoj životinji koja se zove koza. Hajmo zajedno. Koza. Tako je. A kako se koza čuje? Hajde da poslušamo. Koza je radoznala, pametna i živahna životinja. Koze su prekrivene kratkom dlakom koja može biti raznih boja. Najčešće su bele, crne ili brown. Jedna od glavnih karakteristika jeste mala bradica i rogovi koji imaju i mužjaci i ženke. Rogovi su kod mužjaka i jarca malo veći i jači. Koze imaju uspravan rep i snažne spretne noge koje im omogućavaju da se penju po stenama i brdima. Mama koza se zove koza, tata koza je jarac, a beba koza se zove jare. Koza je korisna jer nam daje veoma zdravo kozje mlijeko i meso. Šta koza jede? Koze su poznate kao biljojedi koji vole da jedu gotovo sve što je zeleno. One su prave brstilice, što znači da više vole da grickaju lišće sa žbunja i drveća, koru sa drveća i razne korove nego samo travu. Zato ih često koriste za čišćenje zakorovljenih livada. Vole ih seno i ponekad im se daju žitarice da bi bile snažne i imale puno mlijeka. Gde koza živi? Koze su izuzetno prilagodljive i vole da žive u različitim okruženjima, od ravnica do planina. Najsrećnije su na otvorenom gde mogu da istražuju i da se penju. Na farmi žive u grupama i spavaju jednostavnim otkrivenim skloništima koja se zovu kozinjaci ili štale. Važno im je da im je suvo i toplo. Čini mi se da smo svašta nešto novo naučili. Bravo za nas! A šta mislite, sa kojom ćemo se životinjom upoznati u sledećem videu?